Što za vas predstavlja socijalna pravda? Ja živim momentalno u Njemačkoj 52 godine. Njemačka je jedna država koja pomogne siromašnim ljudima, a nemoj da mislite da u Njemačkoj nema ljudi koji prosi po ulicama. Ima i u Njemačkoj koji prosi po ulicama. Sama Njemačka pomogne puno narodima. Momentalno Njemačka je jedna zemlja u Europu najjača i najdobra zemlja koja pomogne ljudima i koja ne odvoja od narodom šta je. Je li bio Crnac, je li bio Bel, je li bio Albanec, je li bio Makedonac, je li bio Srbin. Oni ne odvojaju to nikako. U Njemačku ne znam šta da kažem, da je Njemačka je najbolja zemlja u Evropu, možda i u svijetu ko pomogne ljudima. Usporedba sa Germanija, ima li socijalna pravda u Makedoniji? Što mislite? Pa treba da ima i ovdje to socijalna pravda. Mora da ima i ovdje. Samo mene ne sviđa, ja sam ovdje već 5-6 godina sam u penziju. Kako ja smatram, kako vidim da mi idemo na propad u Makedoniju. Ja slimam to, gledam, vidim, slabo naša država ne treba da dozvoli da dođe do siromašnih. Mi imamo mogućnost u Republiku Makedoniju da ide unapred država. Samo kod nas ima puno odvoj šta sam ja, šta je ovaj, zašto je ovaj, primjer da kažem Albanec, zašto je ovaj Makedonac.